na Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah wo hye nkom nya no ne nkom hye bia nso bam da so no no gina na so dem wo no ka se some people for den na Asante region do obeye wo no on vote beti aba akan na abema na emam me de osof Kumchacha me ka sem cho Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah onye nipa o dabi o onye nipa why spirit onye nipa na obi ayewo no fifi tama yewo Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na esem say ne ya draw cross on nsem. Wow. Onye nipa o one way spirit anye Braham ana wo be challenge Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah say one no be challenge Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah so ye prophet no mu ade anya wo the city ni capacity ni city a be challenge Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah on say nanim agu ase once say so for ni nanim agu ase ene o wan fa wo fra no so ba radio we so a obeba be dane na no sa na nkwasiafo adifo ne hye nkomo o hye nkom kwasiafo adifo no ba wo hye nkom ana amamu a na wo fra na no wa be dane na no wa be ka se ena bibi fo ankoto aba na wo hye won kwase nkom no na woni so won nkoto cha odifo bi a wo wa ha a wo krom wa wo hye nkom a ya papa bawumia a amamu no hwa se adifo no brabe pachon tentam yasa michiaw me papa wasom titimule mo no yaso obi hye nkom na amamu a ankase nipa ne kora ka yanku no me de yami nku wo beje sotoro na wo ahye agrada kora be hye nkom da ye ka obi obi hye nkom agrada afifi agrada kora be hye nkom I was so a prophetess agrada be hye nkom se jo bawumia ene be wini na bawumia nwini a wo be se akoso otuo makokom wo gugu so kom deda obi ensuro obi okurom ho fifi wallahi talai me na me ka kirawo no ba obi en wo so obi okurom a he obi wo matofo a obi wo matofo he obi wo enkraman obi wo enkraman he dia wo obi a obi wo me ma ka kira ne say on the 7th January yes de John Mahama esi akonya so na mi hia na wase a duma medi ne pa no abai we on sadi abai we ko opposition na hantan ka ho sadi na utu wonfo wonfa na na do bedi akonya 7 years na onye reshuffle da onwe ben no opa kasa na na ye reshuffle obeka to say nyon president okoye interview already so ama host ni bisa no se kwa abrefo so on kwan ye. Wow. Na to say edu na mo beto am opposition ya o se bre kutaw ya papa ni monyamfo na nado ensuo ko voter region side ama okoho no mo no ai o se so kasa chiro no wa koma ton ye no e di asem no okokan wo se mo nto abe ma me ndi mo nto abe ma me no ensuo yi ne mo a me be ye den ya papa ni monyamfo na nado dan kwa akufu ado wono no obi otumi kwa yi ase na wo hinti akonya so no de nsa benkum sole obi a dollar na ye 17 ye kan ye wo fidie we su kora fifi me be kan dollar asem bro mako 5 times so wa ha ye beto aba na fe de dollar no mo de aba 14 mo ya masu hwen na aba 14 mi hu yanka konfo ano chikura nya no aduro ebe ka 3 days ame ya to aba na fe mo akoto patulom ye falasifo on ka ho na aban we on sadi aban we ko opposition na hantan ka ho sa hantan ka ho sada utu onfo onfa ana wo penkrofo ama wa ye campaign na sabi ye win election dan na samwa wa ye den that na samwa you be a ye den no ye campaign o ye nipa mesro men ka se we wa ya de na wo ka se o ye nipa ye de oni campaign message bia de wonam wa ye eno no sa na obi susu be ka kire wo so na wo ni campaign message bia me na me campaign message pa eno ni ne de
campaign message ani ekuta me say me ka dem say President Mahama wo monto abema no oba obepe do man me ka ye mini campaign message ya akon wama enti me de kakra na ye 1 second sekura akam ana mo waba what you say because party now here no kwa wa ma message bi ha na who say there be some me party ni dey fifi some me ka do say ye wo bibi afran already ya na who say no I didn't say there that be me party ni dey so him say me dey one ya me te party ni nyina no me ka ne na chelo me MPP fo nti na me te me party no MPP fo nti me na me ka chelo e na wo te party me na me ka chelo me ba ni say sana niam na won ye no ne nkoyi na enkoyi dey esese it mean say what say wo party to come and face MPP yes that be o sana niam won ye no won say na ye hu say MPP party na da wono na o man pani kofo tama na okuta party na numonyam wom na akono na efe bye ya papa numonyamfo na na da nkwa akufo ado beje party na wasai party no sana wo hu me sana obi ehun no wase na tete na kora na obi aba ka cho se bebre nipa bebre kora na eka wa ma party na ye tan hey na na do bedi akonya 7 years na onye reshafoda 7 years onye reshafoda onwe ben no opa kase na ye reshafo obeka to say only president ni onu ani nu aka no foliata woni kurom anu na MPP for MPs no nyina ekọ meeting to aba ma MPP na na do say mfa no obi a woni kokuromoti di opeso obi a de yon fen kwale we say mancheda awo fifi manchi we da kumase da be no okoye interview radio so ama host ni bisa no se kwa abrefo so on kwan ye pacho broga wante Otek FM me da se broga ikora de otu so wate wow na to say edu na mo beto am opposition ya o se bre kutaw what you say o se bre kutaw aye de won no ka no problem aye program fifi sabe ono boa enti di owo be hu no eso ka ya papa numonyamfo na nado ensuo ko voter region side ama okọ ho no no ai o se so kasa chiro no akoma ton ye no e di asem na okọ kan o se mo nto abe ma me enti mo nto abe ma me no ensuo ayi ne mu a me be ye den ya papa numonyamfo na nado dan kwa akufu ado wono no obi otumi kwa yi ase na wo hinti akonya so no de nsa benkum sole it will say any nyina disrespectful fifi ni nyina ne amamu no wonum say dollar no yesen 40 and 15 14 me da se obi a dollar na ye 17 ye kan ye wofidie we sukura fifi me be kan dollar asem bro mako 5 times so wa ha monti so mo ma dollar mra form mo fa ne manwu na ko na dollar mra form yes sofu Kumchacha yes me kasa e na sofu Kumchacha na okasa e na okasa na Kumchacha kasa na okasa fifi ya ba to aba na fe de dollar no mo de aba 14 mo ya na so hwen na aba 14 mi hu yanka konfo ano chikura nya no aduro e be ka 3 days am ya to aba na fe mo akoto patulom Ebeka 3 days ani ya to aba na ma koto fuel eti Ghana fo na wono da bia meka osofu Kumchacha meka wontumi sabe biem wontumi nyimi nipa saa mfenko da koro sabio sabe jimifo na ni bete jimifo ani tia na agoragu wansa asante region MPP for 1 year na we strong go we dia bed once e kwara no want to aba edi enti na ba so won mafia won say enye de won ka ene won de it won mafia won enti na say MPP supporters na nkasa na anto aba bebre anto aba no wo bo share da won share da wow won want to ene won we to ye so beto ma NDC on we to ye no
to my NDC because so one what trans you already system na say sabe ye wo kromo a that ye call ba be see them na millions of dollars go ba be see them that ye wo kromo a near to me the $58 million eko to swimming pool say ye ya solid dan esi aso dan ma da de ni pass ya ko da de nyame that month to me $1 million and na be ye titiska first and another rate in year 17 to $1 million no na yet it is kind of 170 billion sama ko 58 na mo dia ko to swimming pool iti amamo na da wono na akoye abusia na akoye meka obi nka bi parliament kwara so won de yeso say NDC parliamentarians on wonya Vivian come more than 200. I know super. Thank you. NDC parliamentarians go 200 there. MPP for Nankasa Parliament for Amo Koyane. Oh, quiet them. Oh, Pekra da. And then I majority carry the vote. But still also Moko no Koye Juma. Ejuma bay. Edi Ejuma ne o. Edi Ejuma. Kumwe se BBC na sa wo kase. Enyoma esisi ye no moni ade ana ama sisi a MPP enya voter ana so mo sheda ana omo hunu de ekoso na omo se benko okoto ma MPP ana se mekwa akoto aba ene meto ama NDC a se Ghana mansan ena ehunu ne saade a na chese kumwe na chese I was also for Muja and commercial. I saw for uncommercial the Fifi Mamma ye nyada. Bye, the woman said Ephesians 4:11 when my son There be a fivefold ministry will be a pastor evangelism teacher no teaching na apostle na the na prophet prophesizing it ye would D4 so what I say share my main cousin I say Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah Ghana Fifi ya ke D4 ba ko pa a meka say wo yi wo D4 bia na wo yi wo D4 bia a wo be di kan yi ne pa why you Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah that minim the obeba ko yi no but odifo bi a se nkom wona so dem we nya no na make but ye ka the nation no say the okan sem a ebam anyame asoma na okan entum fa ho a Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah wo se nkom nya no ne nkom se bi anso bam that's one no gina na so dem won o ka say some people for then na Asante region the obeye wo no on vote beti aba okan na abem na emem abem wa ma abro so ana Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah gina na so dem ka say Appiah beto no MPP be ria ko do last year sa year no Fifi from 1992 Sabawi MPP for ria ko do last year that media also Kumchacha me ka sem cho Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah wonye nipa o dabi o wonye nipa why spirit onye nipa na obi ayewo no Fifi tama yewo Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na ensem say ne ya draw cross on ensem wow onye nipa o one why spirit Eti no eto da bia na Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah ehye nkoma wo de sofo obi ba ha ana bogesa white te se mediem Abraham bibi friends dabi bodin ma me o de ko wanim Fifi de ya wo interview de me nim de opasa ya wo ye me nko a be ya wo nko asese dabi ni de na ayamari kakara bo kire me Braham Anya Braham a
and I will bet challenge you, Reverend Dr. Aziko Owusu Bempah. One on our bachelor, Reverend Dr. Aziko Owusu Bempah, a prophet. Now, Fifi, yet to a baby, yet to a baby. Now, one no challenge you, Reverend Dr. Aziko Owusu Bempah. Mr. Any election, we could I near ya. Now, says off one of the maintain the dinda. Minimum, our system maintain the dinda. That one no more dear. And ya what the city, ni capacity, ni city. I bet challenge you, Reverend Dr. Aziko Owusu Bempah. Also, in the name of Guase. Once the says of one in the name of Guase. And then, or wine fan. What friend super ready will waste one, or the Baba Danano. Sana Kwasia for the one shall come. Or send come Kwasia for the one. But we send come one memoir. Now, friend, I know what Danano. No when you window, no dignity of program. A bad so castle Kwasia for the Fuabeso, and no the annual city. W. And canon. Besro, a hobby episode. One now bet you are saying. That be Besro. Sudden. So you so and Kwasia a D4. Now, you can exactly 13 the whole chapter. Was he a D4 now by the baby and Kwasia for? Body and what I said? And a 50 me what your man 2 minutes now. Tell me why you serious bar. And canon. I a year and canon. Deuteronomy chapter 18, 20, 21, 22. So we ye D4 now saying come now memoir. You kum. That you kum because we are false prophet. What I say? You want to be what? Who bet you me actually wagging? Some men be jina be kusantana. Ni show okay FM ka say. Sabahama. Ebe di president. Na me manko heaven kra mepe. Want to say video? Ah, okay, so now me ye D4 me ye board because them say John Mahama beba. Ana masi ye jina wo ha. Ana me can say. Say John Mahama be the president. Wa ma a be the president ama so na won ya de. On se no. Me de niam bebre na toto so. But say D4 nkwasiafo yi. Oh, cool. O dia matwe ma say. Amemu no. O so se nkom na amemu no. One say won nyina nya windows no dwane fam. Windows there. So I some no can. What do you say? A software ya mabo ni din. What do you? That will be an interview. No be so be nya kwan bi din ti ase mo dwane yefrum. What I say? Wabeka say NMPP fo ankoto aba. Na wo se won kwase enkom no na woni so won koto. Dabio. Wona wo se ade ba ko a Reverend Victor Kusi Buatin. Reverend Victor Kusi Buatin. Me kura me bo me nsamo ma na wayade. Ma me mo me nsamo no. Won say won pen ho asem to abeje nanim guase na to mo fast. Obeje to mo ever. Oh, say Sunday. Baba bontia be kasa. What say? Baba bontia be kasa. Sunday we jina so dem wo kasa say we ye nipa. Oh, okay. Was we ye nipa. It no waka bibi na memu a. Okay. What I say? It me Prophet Victor Kusi Buatin say you know mention them can go too much. What's we ye nipa? But once the beginning was in Yami na yi actually no. That just said we beka e yana kire say ndi nyame e na yi kire no. Na mo wo interest as e dia be wo baby. That e bi anadwe no no ayusu ye no de beka no de beka no. That one say kwara de me pesa me kwa no shoot too much. What I say? Was one way ye nipa enti wo be di ntoro we ye nipa to me di ntoro. But a D4 na aka no hyehye enkom ni nyina no. Any prophet bodini bi mame. Oh, they call him. Men there be me refi. Boko wedum come. Me did the prophet Kumchacha. Your friend is saying. Oh, who they call him? Fifi, your friend is saying. Why has some now okay? They are na body say white no. And that's what bodini. Me refi catch them. They call him there. What the last one? Your friend Willial. Williams. Prophet Williams. Yeah. Na body say white no. Aye. What you say? And Guasia can. And Guasia can one year. I can sana wo hu no. That was sad now what you when yes and na ye ni pabonini. Me so me kan chem say ni Guasia kan. That what you and you na ye interview ha. And me tell so o me kan chem say ni Guasia kan. That o kan some the awurade din ska some shenkom na mamu ani Guasia kan wan ani monyam hye na kan. Say I just wo waje atu say na atu wo. Wa ba bonti abeka say ni Guasia kan. Wan kan ni baby o wona ani ye interview no say.
MPP be wini aba no Dr. Bawumi abeba. Ene di obi ate. Thank you. It is a wudi nyame din hye nkom. That's nkom hye na wo hye na amamu a. Eya no nyama na nubuase ya. Ena me cha so wono no mba abonte me. Enyo no no fa wo na mi bisa wo. Eya nubuase ya na nyam. Me fi say bia me say ya me dia. Ba be dia to no maka say we dey be say sorry. That be sorry no ya nubuase ya na nyam. Eya nyam. Nipa boni nyame beti aka wo fifi. Me na me catch na nyame beti aka. One man kwa heaven no kan wo bi. What you say? I would dabi na me to be aye bold no ma ba be kasa be sorry the say what about dia to me adia ba ko ye me yakora ne say one no be challenge prophet Isaac Owusu Bempah Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na one no ba be challenge ne say me Willial so dia be and ye to abani wi a na Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah be say onye difuo na me no me ye difuo na me dia makan na babam na Dr. Bawumi na be wini one say ye to abawie 1 week aba na mai you to abadi 1 week beba 1 week in my off Saturday yes thank you ye to abawie be pem na say esofo prophet William so no wakote one pie wakote one pie na wonte den ka wo baby na me dia me kwata den ka wo me say enya abatowo we ya na ode be pedin ya nyame nka bibia nkyere no na da ka me kura asofu Kumchacha menti ni din da me hia ne da me hu ni da what you say eti ya to abani wie no minimum pass baby a wakose mpa bi ase wa doji wa me say da no madam fu bi so e bia obeba out no ankasa ba be obe ye dem biom obe ka dem biom se o person wuti bibi free na no da bi menti bibi akra enkwase na kan da bi fifi wo be ye den be ka den da bi so wunim de oba be ka nti nya bo chere you come and dap prophet Isaac Owusu Bempah the seer the senior prophet what you say prophet Dr. Isaac Owusu Bempah di so for okra na William so we kura wo kura no won so dae da se nyame be frau na wo ba out aba be den na me na me si Dr. Bawumi abeba na ye to aba wi a na wo be nsame ye difo na me ye kase na me so what you say ese se wo bu ade no say asofodie ni prophetic gift no et se police ye duma ye de ahoma na edie sergeant enye ni tipani ASP enye ni tipani DSP enye ni tipani any DCOP ba asofo bebre so hyenkom ema ye papa Bawumi wo nyina ni wase aka ho obi en show them eto o pache say bishop etre en gwase aka sofu mesi sofu bia wo hyenkom sofu a wo hyenkom a tie dia meka ne pa sofu a wo hyenkom ba ko e ba mu pa na mani je pa ye prophet wuchi Awrekebo ahen sofu pani wuchi I saw hyenkom last year right thank you 31st wasena to waso on kura da washa to waso bi emienu ana mensa me hu sa video no I think last year mo 20 I won kan say ya pa hyenkom kura ntem hyenkom kura say ana me see efuru wo bakora ne fi wahye bi emienu ana mensa I was here papa John Mahama ene beba da wa ba be fa Ghana akono wa bedi o man so yet wo beti say prophet uchi si enkom hye bia wo hye bia bam what you say ma follow ni enkom hye paw prophet Awrekebo ahen uchi enkom hye woni kromo wanom na o hye enkom say network nyina ebejame eba ya na ma esi super thank you esi super ni enkom hye bia prophet uchi hye bia ebam when you fro say you are a seer nyame eno kasa nyame yibi chira what you say eti difu bi a medemanu si ya na menu aba ahofe abambi twa odifu bi a wo wa ha a wo kurom wa wo hye nkom ma ya papa Bawumi a amamu no twa se difu no brabe pacho tentam yasa mi chia wo papa wasom eno de me papa som no de yi free ba eno na se on sa me nsa David Dabi won sa ne mensa tie me ba besro tie mama kasa tete mu no yaso obi hye nkom na amamu a ankase nipa ne kora ka yenku no me de yenku wo baje sotoro wo se tete bremum nti wo de nya abochi ya da so wom me I think say the best way I was say enkrofo hye nkom a ambem eno ane so mbeba out e be say sorry because eno no ntumi nka enjina so nka say
Wanyan commissioning. What did them join? Wanyan commissioning. There be because of Amem to make us Wanyan commissioning. That be Fifi. Washam come na memoir. Tie. Washam come na memoir. We a false prophet. Fifi. Washam come na memoir. You are Deuteronomy 18, 20, 21, 22. Beba, come. We a prophet and on your prophet. I'm a prophet. Nice one. It will be a touch wood. Senka Washam coming. Will cast Washam come say. A year President Mahama. Braham. Senka Uncle Bemwa. I call your trophy. Me a false prophet. Hey, say, na Fifi, what's your Kuromo and my mental? Mena why you do much at me patroti me. Mena why you do much at a broaching in a winning what UK. Hey, Rainbow Radio, Fifi, me, Ofra broach our bag Ghana. Oh, Mamma Casai, what they can say. Our bag Ghana. Many software would be me a Juma first will radio. One and son of soft will be a basso, yeah. Mamma Casa went to me. Men preme who say, or diff will be shown, come on, ya me ship. It's me one time to men come say. Equasi, sir. John Muhammad ye. What I say, any baku could be but me shan come on my saw them. But you were therefore be why you throw one trending prophet. All trending. Say Appiah, prophet doctor. Isaac Owusu Bempah shen come. That and come shen e come. That was a grad that crab shen come. That ye come your beshen come a grad. Fifi. A grad that crab shen come. I was so a prophetess. I got that beshen come say, Baumia, and the Bewini. Now Baumia, Ninia, Wabasia Koso to Omakom, Ugusu commented that. What I say, I got the Ugusu commented that. But you come out to say, and I John Mahama. Sabin Sama Grad Dabakafa John Mahama, you can even say totally bad dash. Sir, John Mahama, and I sabi fatchame. Ena slave queens no di akire ena ni be ma de da bonten ne ade ena obaye ena obe didi John Mahama tam obe twa ne papa ya to abawie ye da John Mahama awi ni a na agra da se atwa U10 so na akom ni wonimu wase atwa U10 ebe presi John Mahama what ya say etiwe na Bawumia ya papa Bawumia on fencheme na ya papa Bawumia agra da akwara hye nkoma wa be ko opposition. Dabia ye serious o mi fifiti ye dia meka no da agrada na agrada kwa ye prophetess daben da agrada kwa ye commissioni daben da ye papa Bawumi agrada kwa hye nkomo wa wo be ko position eti ye wo kuromu wa da agrada be gina ena Bawumi ena wanini a mase akoso otuom makwa akokom ha menyusa me kan we say ni nyina no eda bonte agrada adian videos are walkie keke agrada adian what whoever wa bonte bebre oh agrada adian de wa bonte bebre kwa ba menyusa me kan obeba be di matam obedi matam ama no ye mfa padlock entom metwa ni bi sese no me so obedi matam metini bi entokwa ho dabi fifi tie de me kato wona tokwa ho fifi tie de me kato no wona hu hia ma wa yati kurom wa ne yajeje agrada so ene ya hyehyɛ ne so agye ne so ahyɛ ne so a ena wo ye obeba be yo wo ye obeba be yo ye obeba be yo what ya say wona ase ayi Bawumi abeba be wini ena wo de abɛhyɛ nkom sɛ wa ama wa wini a wo bɛse kokom that's wo bi kan ho asɛm a that's also for Kumchacha me kan ho asɛm a wo bedi matam sɛn da di matam a me ma no ya pam dabio obi ensuro wo bi okurom ho fifi wallahi talai me na me ka kyerɛw no ba obi en wo suro obi okurom a ha obi wo matwofu a obi wo matwofu ha obi wo enkraman obi wo enkraman ha dia wo obi a obi wo me ma ka kyerɛ ne sɛ on the 7th January yes de John Mahama esi akonya so na mihia na wase a duma medi ne pa no dabi awu hia sere dabi wa betra wadidi John Mahama tam na sabe facha me sabe entina meto sabe na sabe ni be magugu abonten na wa yesile queen dia be moto abama na wa de Ghana ska koma sile queen wa kunani mu ase awie fifi me ba agunani mu ase awie didi na tam awie ya to abawie ye na wo de ya na kan na amamu a wa se yetwasi asa be presi no ha na ye be kan wo se me ba be di Kumchacha atem
na ya me last 2 years wo si me hini wo mi kuro match mapeda me nkonya din a meteso eye nana wo di atam a wan koka na wo meka wo di first yeti ya ma wo no ntra ne social media no so me ye kwase abo agimifo se kwase abo no metumi akabi a kire na fifi me se senta na tie fifi se dabi yeti kuromu wa ya suso nkrofo bi so what you say one oka was also focus it me focus no dabi I want to focus that woman yeah say what's on here and me was ska he sika obi kom nipa enso woska he obi kokoro no bo woska e ji sika bia na yesika what you say wo bobo apo na we yes I no or catch yourself for evidence bro Fifi po bona woka no Fifi na kromo a wo evidence dabi o wo evidence sa obeti kromo wa na o yes kama na wo nipa ne bubo apo no so wasisi dan what you say no so wo cast wo adwapade a no so wo cast wo adwapade ya ne ade that's the one no be kasa no be catch rest of Kumchacha say ene mi wo sika kire ene wo ho kire ene wo mobo ewi ase Proverbs 15:16 woni ma sama o fifi there deal oso woni patri ni ade ketekete owo no enimonyam wo mu eche obonefo awunya de bebre fufu aba wo mu no enimonyam wo mu che anwam eti memete wo no sika no sika ne manye sika na mi wo sika no kwan ben so na afa so awudi nye sika no what you say send me the on to be business there began of when Proverbs 22:1 good name is better than riches kwan ben na afa so awudi nye sika mentina kromu wa amo obi mfa Kumchacha animu metwitwi fom na mentina kromu wa amo obi mfa joma ha ma anim e metwitwi fom me kunya animu ase medidi na tam fifi